Che maitei roludo pavavepe, maitei mboejara, maitei shein hueras y antes me con Fonamba. Muy buenos días a todos, muy buenos días profesora Magister Nancy Fonseca, muy buenos días compañeros. Sheha tenimbo mboejara Jenny Concepción Morales Jiménez, moco injarupewa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Ko árabe arupeme hina sherembia po aponde arejewa y antes shepe ya pusaka pona y que tu jamás se kumbu pona ko sherembia po. Jaikuaaháicha ñane retãme tekombo'e omoakãva ha'e Ministerio de Educación y Ciencias. Hye'pýpe oĩ ñane mbo'ehaovusu ha'éva Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní filial Tomatí. Ko árakovape agueru tembiapo mbo'epy aponde'a Lengua y Literatura Guaraníme-gua. Peteĩhápe jaguereko kuãrã ipype oĩ ko'ã mba'e. Temimbo'e mbo'ekuaaharã Jenny Concepción Morales Jiménez, el alumno que va a desarrollar su plan de clases. Mbo'ehao Colegio Capitán Pedro Juan Caballero, la institución donde va a desarrollar su plan de clases. Mbo'esyry ary pokõiha séptimo grado, el grado que va a utilizar para desarrollar su plan de clases. Mbo'ehára licenciada Nancy Fonseca. Arangue arakõi mokõi jasypoapy mokõisu mokõipa peteĩme, la fecha en que va a desarrollar. Aravo pokõi aravo páravo'i guive, pokõi aravo popáravo'i peve, la hora que va a utilizar para desarrollar su plan de clases. Aravo ojepuruva'erã irundypa aravo'i 40 minutos. Mbo'epyrã Tero, teroja ha terarangue jepuru, los temas que va a desarrollar. Mokõihápe jaguereko mbo'epyrã aty, la unidad temática. Ohaíta Guaraníme. Mbohapyhápe jaguereko katupyry, que son las capacidades. Ohechauka ohaikuévo oikuaaha umi mbojojaha ojepuru hag̃ua tero, teroja ha terarangue. Irundyhápe jaguereko mbo'epyrã, que son los temas. Tero, teroja ha terarangue jepuru, uso de sustantivos, adjetivos y pronombres. Pohápe jaguereko tembikuaarã, que es la evaluación. Pe aryepýpe oĩ techaukaha, constructos e indicadores. Ohechauka tero, teroja ha terarangue. Oipuru hekopete jehaipyrépe tero, teroja ha terarangue. Omomba'eguasu arandurã ko árapegua. Kytã, que son los puntos. Tapereko el procedimiento. Aranduchauka prueba. Aporeko, que son los instrumentos. Ojehaíva aranduchauka prueba escrita. Poteĩhápe jaguereko tembiapo hekombo'epy arandurã, actividad de enseñanza y aprendizaje. Tembiapo ryepýpe jaguereko peteĩhápe ñepyrũ. Mbo'ekuaaharã og̃uahẽ mbo'ehaokotýpe omomaitei ha ojekuaaka temimbo'ekuérape. Rojapo peteĩ ñembosarã imbykymi hérava Simón dice. Ro'e mba'épa oñemog̃uahẽse ñembosarái rupive. Ag̃uimínte mbo'ekuaaharã ohechauka ogykeha'i pe mbo'epy. Mokõihápe jaguereko apopyrã. Rohendu mbo'ekuaaharã omombe'úramo marandu mbo'epy rehegua. Mbo'ekuaaharã omyesãka mba'épa he'ise tero, teroja ha terarangue. Romombe'u techapyrã tero, teroja ha terarangue rehegua. Kyre'ỹme romoñe'ẽ peteĩ jehaipyre ha jahechakuaa pype tero, teroja ha terarangue. Mbo'ekuaaharã ome'ẽ tembiapo ojejapo hag̃ua. Rohai kuatiahaípe pe tembiaporã. Ha mbohapyhápe jaguereko mohu'ã. Romoñe'ẽ ore rembiapo. Rojapysaka ore rapichakuéra rembiapóre. Rogueraha mbo'epy torýpe romombe'u ore rogayguápe rome'ẽva'ekue mbo'ehaópe.
Ko'arupype jahechatahína mba'épa he'ise tero, teroja ha terarangue ha avei jahecháta mba'éichapa ojepuru ko'ã mba'e. Peteĩhápe jaguereko ñamoñe'ẽ jahechaka ha jahayguy pype tero, teroja ha terarangue. Buscamos y subrayamos en la lectura sustantivos, adjetivos y pronombres. Mokõihápe katu jaguereko jaipuru tero, teroja ha terarangue ñe'ẽjoajúpe. Completamos con sustantivos, adjetivos y pronombres estas oraciones. Mbohapyhápe jaguereko jahai mba'épa jahecha ko ta'ãngápe ha jaipuru tero, teroja, terarangue ha jahayguy. Escribimos todo lo que vemos en el dibujo, utilizando sustantivos, adjetivos, pronombres y los subrayamos, usando diferentes colores para cada uno. Irundyhápe jaguereko ñama'ẽ ta'ãngáre ha ja'e mba'épa ojapo. Observamos el dibujo y decimos a qué se dedica. Pohapyhápe jaguereko pytymorã, que son los medios auxiliares. Kuatiahai, oykehai, haiha, itahai, mbogueha. Ñe'ẽryru aranduka. Kuatiahai rechaukaha ha ambue mba'e. Porundyhápe jaguereko kuatiañe'ẽita, que es la bibliografía. Programa de estudio, área guaraní. Ñe'ẽ ha iñe'ẽ porã ha ipyre séptimo grado. Cuadernillo de trabajo guaraní potyaty. Pahápe jaguereko jesarekopyrã observación. Pateĩhápe jaguereko mbo'epy aponde'a ñehepyme'ẽ la evaluación del planeamiento. Ha ipahaitépe jaguerekohína mbo'ehára reraguapy la firma de la profesora. Mbo'ekuaahára reraguapy la firma del alumno. Ha mbo'ehao sãmbyhyhára reraguapy la firma del director de la institución donde se va a llevar a cabo el desarrollo del planeamiento. Ha péicha amohu'ãhína che rembiapo aponde'a rehegua hi'ãnte che oimépe ikumby porã ha che aguyjetaite enterovea peguara.